Pero! Vlatko! O, Pero, prijatelju! Šumski! Nema Vlatka! Kako misliš, nema? Nema, sad sam pregledao sam cijelu kuću bake Slavice i njega nema! I podrum? Da! Pa gdje zadnje si ga vidio? Pa ne znam, zadnji put sam ga vidio kad smo jučer sam ga stavio spavati. Čudno. Gdje bi mogao biti? Mogao bi biti bilo gdje. Bilo gdje. Pa, moramo negdje početi. Moramo ga naći. Vlatko! 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 Vlatko, prijatelju! Vlatko! Vlatiću! Vlatko! 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 Nema ga! Idemo dalje. Ne znam. A nije bio ni na rijeci. Ne, ni na trgu. Gdje bi mogao biti? Sad se već malo i brinem. Znaš? Možda je ošao na kolodvor. Možda je otišao na vlak. Što će na vlaku? Možda je ponovno otišao u Zagreb. Naći zlatnu burgericu? Da, naći zlatnu burgericu. A dobro, idemo naći zlatnu burgericu i Vlatka. Vlatiću! Vlatko, prijatelju! Pa nema ga nigdje. Pogledali smo i na kolodvor. Da. I na drugi kolodvor. Tako je. I u policiji smo gledali. Da. Nema ga. Možda je tamo. Idemo. Vlatko! Vlatko, stižemo! Ajmo vidjeti. Ajmo unutra. Vlatko, naći ću te. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. A tu nema nikoga. Vlatko. 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 Nema Vlatka. Pero, A? to smo mi. Stvarno smo mi? A vidi, oni su isto posadili neke biljke ovdje. Bože, ko mi Boženu? Da. Možda je stvarno Vlatko ovdje. Naći Vlatka. Vlatko! Možemo tu pogledati. Dobar dan! Dobar dan! Jeste možda vidjeli jednog medvjeda? Vlatko! Vlatko, izađi! Dođi ovdje! Dođi, Vlatko! Vlatko! Šta si se sakrio? Zašto me ne slušaš? Što je to Vlatko? On nas ne sluša! To nije pravi Vlatko. Gdje je pravi Vlatko? Jeste vi vidjeli Vlatka? Ne! Jeste ga vi sakrili? Ne! Ma sigurno je tu! Pa gdje si sakrio? Vlatko! Vlatko! Nema Nema ga! A recite vi meni, a gdje smo mi to došli? Pa u naš razred. Kako škola?
školu. August Šenoa. A ko je August Šenoa? Pa neko. Netko. A, on je škola. Nije škola. O, još nikad nisam sam upoznao nikog ko je škola. E pa sad jesi. A ko ste vi? Mi smo djeca. Tako je djeca. A čekaj, a šta vi radite u Augustu Šenoji? Što učite? A šta učite? Matematiku. Ma da. A koji ste vi razred? Prvi. Znači najbolji. Ja sam uvijek čuo da su prvi najbolji. Ko je prvi, taj je najbolji, što ne? I tako je. Prvi smo ja i Reda. Reda je tamo, a... Bog Relja. Evo imamo ovdje Raspored imate. Ko je uredan da vidim? raspored. Zašto nam Tomislav nije uredan? Zašto Tomislav nije uredan? Ja znam zašto. Ne znam, a dobro. Gdje nam je Tomislav? Nije ni Pero. Nije ni Pero uredan, tako da je sve okej. Nego, mi smo vas htjeli pitat, jel bi vi nama pomogli naći Vlatka? Da! Ajde onda idemo. Da ga ne probudimo, ako slučajno negdje zaspi. Budemo jako bušni, možda ću misliti da je duh ili nešto. Jeste možda vidjeli ovako jednog medvjeda, bedar je i... Vlatka! Mi smo našli naše prijatelje iz prvog A razreda i sada tražimo Vlatka. Vlatka. Niste Vlatka vidio? Gore? Šta vide? Možda u informatiku. Hoćete nam pomoć naći? Ajde idemo svi zajedno naći Vlatka. Samo moramo biti tihi. Da ne probudimo Vlatka slučajno. Dobar dan. Dobar dan! Dobar dan. Jeste možda vidjeli jednog medvjeda ovako negdje visine između... Pa vidi, ja sam tu! Pero! Pa to sam ja! Pa čekamo! Ti si tu, i tamo, i ovdje si! A recite, jeste vi vidjeli Vlatka? Ne! Ajmo naći Vlatka! Možda je u knjižnici. Možda je u knjižnici? Ajde. Našli smo ga! Vlatka je ovdje! Idemo ga Našli smo ga! Šta radi? Dobro, ej! Moramo ga probuditi! Svi se tamo zakupimo i na 3-4 sata viknemo Zlatko. Kako Zlatko? Da, viknemo med. Ima možda vuče. Med. A dobro onda, čekaj, ej! Alo! Jel me vide svi? Da! Super! Ja ti vidim. Ajmo sada ovako. Idemo sad svi do Vlatka i na 3-4 sat ćemo mu šapnuti. Vlatko, probudi se. Ajde, idemo.
jer sam pokušavao naučiti čitati. A Jona? Ko zna čitati? Jona. Bravo! Ljudi, Durica. Onda ćete me jednog dana vi naučiti čitati. Hoćemo otići dolje u ovu sobu za učenje, kako to zovete? Učionica, da. Pa da vidimo što vi to učite. Meni miriše zlatni med. Čekaj, ovo miriše kao zlatni med. Što bi to moglo značiti? Ajde neka Što na perinom piše? Što piše? Prirodi na mjesto nije koju smo stići ćeš prije. Gore je! Čekaj, nemoj! Opa! Pero, drži! Čekaj! Da bi našli što bolje i što brže moramo se onda podijeliti na 3 dijela. I ovdje ima 3 razreda, zar ne? Da! Prvi razred će ići sa Vlatkom. Tražimo nešto drveno, što je nekada bilo stablo. Drveno je, a više nije drveno. Ja mislim da je trav samo nešto što je drveno, ali više nije stablo. Na nogomet pošla 3 kompića, ovdje počinje ova priča. Ošišala se frajera 3, nisu više obrasli. Ima sada, recimo, ovdje Vlatko. Ne, znači tu se nalazi trav. Onda ovdje negdje mora biti. Tu negdje sigurno. Provjerite ispod ove trave koje ošišaju. Ispod.
Možda nešto gore. Neko našla samo kredu. Teno, Piro, možda nema vlaga, možda trebamo nekako reći. Mi pa moramo naći nešto. Možda moramo naći kredu. Još neki trag moramo naći. Ja sam našla tamo kredu. Znači, rekli smo ovako, 3 kompića koji su blizu nogometnog igrališta, svi su bili kušljavi, a sada su počišali. Pa jesu Piro. Možda ima i tamo. To su ta 3. Ali ova su 3 najbliže igrališta. Ja ću vidjeti samo nešto. Za pjesma. Prodajte! Mi pronašli kartu. I ta vaški. Možda gore. Možda sam još nešto našla. Ima i tamo grmlje, možda ih je 3. Da, je 3. Onda to možemo otvoriti. Mi smo naši jednu. Čekaj, ajmo naći snima. Mi smo naši jednu. Ne vidite neđe papirić? Možda pročitajmo to. Mislim kaže, jel me možda možda tu negdje. Ja ne znam. Ste svuda pogledali, dolje, gore. Srpski pročitajmo. Naša je! Jej! Djeco, novi trag, prijatelji. Nije zelen, već je crn, to je stablo, a nije grm. Neko crno stablo. Dođite drugija! Gdje ćeš? Pa niste svi. Mama i kako bi ovo? Hoću uzeti šta? Šta je to? Ja ih nemam, smijem ja? Nemojte na cestu. Vatko! A pogledajte vi u ovom stravi. Čekaj. Ne vidi kalcu. Evo ti. Malo pročitam. Ovo nešto lijevo. Tamo je negdje. Neke... Je li postoji stablo koje se zove crno stablo? Aj, Tenu, prestani me zvati. Će se pjesak je prevelik. Kako je ovo dio? Kaj je naš novo? Tenu, mogu još voditi ono? Možeš pogledati? To je nešto za stablo. Hoćemo pročitati. Ja sam to iskopala ispod riča. Ja to vidjela, nisam znala. Možda je tu slonu. Treba nam plavo. Da. Kaže, Koji je vaš trag? bile su... Ajde, Drugija! Ja ću. Šumski! Da. Kamera! Na kameri je jedan dio prpaši. Na kameri je jedan dio. Da, evo ga, jedan dio na kameri. pazi. To je puzla. To je puzlica. Ali ne vidim. Ne mogu još što imaš. Evo. Šta me zove? Pa drugija. Našli smo nešto. Šta? Nešto smo našli tamo kod njih. Kaže, bile smo grane, sad smo šibe. Tako kaže. Šta kaže, bile smo grane, sad smo šibe. Našli! Našla! Daj meni to! Morena ima djeve. Daj meni to! A oni tamo? Neka slagalica.
Mogu ja probati? Jo, ja mislim da nam još nedostaje neki dio. Morat ćemo pomoći Vlatku i prvom razredu da... Ja ću čuvati jaka sigurno. Ajde, pogledaj! A pazi jako dobro. Jesi našli smo. Dođi tamo. Našli smo trag. Ograda iz čega? Evo je! Ograda uz kućicu! A gdje je kućica? Ima tu neka kuća. Evo ga, našli smo. A što je ovo? Ja možemo spojiti. Naše prijateljice su zaključile da piše nešto na poleđini papira. Hoćemo vidjeti. Dođite! Slušajte! Čekaj! Imamo trata! Trata je! Imamo još jednu papiru. Što kaže? Srce smo dobili. Da. Jel to blago? Vidiš, srce smo našli. A što tu piše? Osam. Tamo smo tražili nešto, jel da? Možda postoji jedno mjesto gdje nismo gledali. A moramo prvo naći. Još jedan drži tragove. Idemo naći trag. Još jedan trag. Našli su 3 kombića. A to je vlasti, tamo sam više I što piše na drugoj strani? Ajmo sad sve spojiti. Če da piše tamo, ko rano rani dvije grane. A što piše s druge strane? Ljepota je u oku promatrača. A što to znači? Što znači da je ljepota u oku promatrača? Kako vidi? Drugačije. A što je ovo smo mi našli? To je naše blago. Da, Kako je to blago? najbolje. A što to znači? Ljepota je u oku. Ljubav, glasnija budi. Što znači ljubav? A je vama ovo srce lijepo? Mislite da nekom drugom ne bi bilo lijepo? Ovo je naše zajedničko srce, jel da? A gdje ćemo staviti to srce? Da bude svačije. Možda. U školi negdje. Da pitamo učiteljice što ćemo sa srcem. Da, ajmo pitati učiteljice što ćemo sa srcem. Idemo pitati učiteljicu. Što vi kažete? Učiteljice imaju prijedlog za srce. Gdje pano junacima prirode da stavimo. Onda dati učiteljici da stavi. Evo učiteljice, pazite, ono je A krhko. srce je od 4 dijela, kao 3 razreda i mi. Četvrti.
Da.